Oh iya itu nah pelayan di taman. Men. Apa? Engkau kan kah jalan-jalan ke pasar Salasa? Ke pasar Salasa menukar apam. Cakep. Tadi pelayannya sini ading anak. Tuh cuman nya kedahakon matarakan. Nah, tuh kedahakon. Dah En. Dasar nyaman memakan apam. Memakan apam lawan kai. Tahu wainya tuh kada matarakan, kadahakon matarakan. Nih, melihat Muhammad ini kayak kai. Nyaman banget duduk di pelataran. Duduk di pelataran lawan Arbena. Kita dudukkan beritaan di taman. Salajur makan, salajur mencari anak. Iya. Terus sana juga. Dasar nyaman duduk di pelataran. Duduk di pelataran di tengah hari. Kami hari ini mainpuakan di taman kami posisi. Taman mana? Taman kami banyak. Jalan-jalan ke pasar Salasa. Cakep. Ke pasar Salasa lawan si Ulay. Cakep. Jadi kami ini tak lupa mainpuakannya. Kami ini posisi di Taman Amuntai. Iya. Lalu selanjutnya apa? Dasar nyaman pisang keju Haji Kadep. Cuman sayang di negara kada ada berjualan. Bujurai mangai awak piani kadep. Cuman sesuai begawi di perumahan. Nyaman-nyaman makan mie sadep. Makan mie sadep apa kaperingin. Bujur amang nih pina kadep. Cuma memberi kapingin.